Abatura ba Rugarama erukushangwa cha Muhungo mu district ya Bushenyi basimira ohereze kusinga karuruko bwa MP ahabwishaza ry'Igara West aha murundo rwego kubanza okuba yambekiza bucyorotindo rwa Warugo. Kana nuko bona bakanjira ngo cyuteganisa n'urutindo rundo bakorere banshaba nabajana tukoza rwo mu karuru ninja kwijandukore seje niyo project yo kubanza twakoze retindo nyingi twineho ebiti abantu ebiti nkabisatu ninga bina cyubano tambuka norabyo epiki yawe ninge epiki ninge gari ekitinduka kiterera uburango abantu bagwa mu piki bagwa hansi ubwiza kumuyandi yo myaka ngambire ninzo kunyaya mwana wanje ngenda nabana banje kiza nsanga hona hatyari akiba hatyari cyukuka sakurara kabari mwene hanga nakora twino kusemererwa tutkuriro muranga gwa amanyako we ni champeno ngunaiza kukorro bitindoru nitwe nkayerosi tuyiza namani twasibon tukora ababorekere ku kibire kisya okureba ngo motoka nizambukira ha mwanyogo ekibire kitakabahoga takaze yoga motoka kunuya abo kuba bitegombora ya Cyamuhungana kaganzu twirerutaro so kanso kweni yacu tukorra kandi twamusima nayebariki ekindi kwendeza abanyigara West na munonga bahirire byange kandi kutakora rutindo rukaba ndyo rwayinkuriza ingo bushumu sitakora rutindo okashanga umwanya gwo rukoze se birungi turonto rukoze se so nico ndukajika abantu mureke tugume no busingi mureke tukundane abana kusoma kuteka kuva munonga so nakusima kanso ko ni chambe nabo mu mugu wako so icyo nk'abasiramu ko beno zakusara no rebi ko abasiramu tsaro wa kutano okiza kwa mkaha warike kutawaza ugaruko ko misi abana bambara bo kuzayisho bino bo misi amanyako heni champene ogwateriro muranga abanyigara abamuhagire n'abatamuhagire okwatanisiza hamwe babase kureta hentunguka ombyanga byabo gasha kwa Ben Muhozi.